Kijing lapan jingkershan dagi kertong na kiseng san hima neki kertong klam seng haki MDC constituency boper kilan nang kam song shit na kabenta ka election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council but Jainte Hills Autonomous District Council kaban selong haka arpoi teri rempang araja arpusan haka ba ki noyelap na kabenta ki kertong but ki kertong daladehi kila yo ban pensngau ya kinya but ki nongrem trei kam jongki Hakakat sauteri rempang arja arpusan ke Kongres kala penloi keji halang elap election Hatirot Singh Memorial Hall pendeng umyong na kabenta ukurtong uba lawan pensengan kiwar na mairang nongklau constituency hakabalai don lang dau ba pensengan NCM unong ilam ke parti bat kiwe. Haba ajen kran hakan keji halang uba lawan pensengan kiwar ulong babarok ki parti ki beladap pen wan pensai ki don la ke jong ke hok bat ki paj ba ki don la ke hok ban jet yo nong mikman. Ula kerpat ikipat ba nong song snong bakin ailat yu kumba kila ailat menshwa yu kupa jung kata uba kidors im bam kwai hadwaru play ban long unong syakri ban peteng lem yakikam. Resiko ni tu kinong kan ai kumane na habaje peteng lui biwai ning wa ong kerpan resiko ni doktor bibi bagi ba jonggai ada dekat hamne patentau ya ajisanya patam ing ban ai jadi kersan ke pura na benda kene ke parti Kongres dongi ile kam na benda undai dona na benda dongi balo perlo ila iba kumno iba persen akren hakba yakren menura polisi beher kila lana pikwa ai khantam ni akramai kaji bengino nong hamalan sirien undang kam jadi sampisa ngidam kam yaki policy ila angulu na lem to the council pangisa isna kita di ang pero tamo ulong sostong khantam sini sepostong dong dumi unyo ya ka kamai ka jik pura nang ba undang roy pat undang pa bat kawai na ki benta bang ong man ay luksa kuno ki policy ki bentrai kam ban ruspa ka bang pet hal kai instan kat kita ispa mai berapa hakapair bagi kami jaga dia menurut minister berapor iba jangan hakapai berapor jayu apa bukan lebih ki barok OS Kasihil limba jongi hatu berapor dengan council dan nama OPD district ki esna berapor sikulu benem hadok mata kasni keting orang ada segi barok dia minta ngapuro ke tempat hak dompet barok di parti kawan ai di percaya barok dengan ada jangka hak bi dan ada jangka hak harap pikir dan lo hendai tu dia berkata ngadong pencu sebagai parti Kongres ALU dia hak api ngalawan hak di barok kung mayroong konstituensi, kung mahil ayat mencuwa ya iba ban inong sa tinubi, ay upuro umpay na mga Mabuo kasi tempat rin, mapinami pa ang buhay balik. Dan mau yang aparti kepada ay, rayo yang kami, kepada ay yang kami district council, kepada ay yang kami kejelar. Along kendro kepada yang ini kirepat hadap isi pesat mentah. Ay bangin yang pedai, bangin nak pesat cucuk, ingin nak peskan cucuk, nak mahi balok. Pinjok yang jincong suk songsan halagi dong. Dan begini dipimpin, akibat yang balok bukan mana kabupaten kebahagiaan. Akibat yang balok bukan ini kebiasaan. Kau bermain hingga mana kabupaten kebahagiaan. Upatnya unsarai hal tayo apoy tuloy. Kubay situon, kubay sadar mo. Inda depensa kenang parti Kongres. Akti kabatay. Adahi akti kabatay. Tingin number hak akti. Hak akti. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.